Usiku tunaweza kuwa na msichana ambao bado hajaolewa. Nyakuma mirembo masamoro nyara gwegni samoro to yuoro oai piny machielo. Msichana mrembo pengine ni wa hii kijiji ama ametoka sehemu ingine. Jawasik dalagi osepango nigi chon kapok odonjo e ode. Lakini maadui ya kwao yamepanga kumuua mapema kabla hajaolewa. Nyasaye mawinjo kamini japuonjo timo neno kuomeno. Mungu ambao nimesikia mama mwalimu akitoa ushuhuda juu yake. Okinyala koso nyako mobede paoni mapoko litendo tichieno. Hawezi kosa mchana ambao amekaa kwa hii kiwanja lakini anapagawa. Mirembo to en mirembo, chuotone oketie duka. Mrembo ni mrembo, vijana wanamkufia hapo nje kwa duka. Sibe magore nebo chome tilto, yawasi utochiene. Simu ambayo inampigiwa kila mara ni nyingi, lakini shetani inampesa. Kene ni nyanyago bedo kage nyako, majachiri chio tieno kanino keto bedo pin. Inamaanisha tunaweza kuwa hapa ni msichana ambao shetani anamusha usiku, anakaa usiku. Ogombaka kijomokia, yonido mate wijo kuhuyo. Anapiga gumzo na watu ambao hawajui, wenye wanakaa karibu naye wanasikia akiongea. Kapinyo ruto nyako mirembo, ngamonge manoti miutienonge. Ikikuta msichana ni mrembo, mtu hajui chenye alipitia usiku. Utieno, adwana kele basi, nibiro yala Manuel utieno. Usiku ninataka nilete Manueli ambao itahubiriwa usiku. Na dojo dala ni sabiti kutomo sa utielo nyango. Niliingia kwa hii bomba saa 4 ikiliaka saa 5 asubuhi. Una winjo kabisa pukodono, uninakati leo Yesu makodono. Nilisikia askofu Godon akieleza Yesu ambao akiingia. Utike mano, page mano, kete lokore. Na sheria ambayo iliwekwa inabadilishwa. Utiena winjo kapapu bere na lakotu majasi guti. Usiku waja ni vyema hapa kwa boma la kote. Mwadongi na Yesu. Mkono kwa Yesu. Fabadi kamano Yesu. Peperushia mkono kwa Yesu. Kimomi ya uyo kamano. Kitu ambayo inafanya niongea hivyo. Wajo madongo moku ni bede tuni dala ngatu tieno. Sisi ni wasabezo tuwezi kukaa kwa boma la mtu usiku. Idire koye tuni dala ngamoku dala ni. Kwa baridi kwa boma la mtu ambao sio jamii wako. Ibedo pini mostu kibidu waronge. Umekaa chini umetulia na kuna kitu unatafuta. Utieno malticha ngwere kauono. Usiku Alhamisi leo. Jehova iko watu mabib. Jehova ameandaa neno nzuri. Watu no ikenenga. Hiyo neno imeandaliwa nani? Watu no ikenadako more choko wogene. Hiyo neno imeandaliwa mwanamke mwingine kwa hii mkutano. Majawasigo sese moka diang. Ambao adui amemtesa weka kama ng'ombe. Misembo itewe silota. Ambao anapelekwa kwa kichinjio. Watu no ikenenga. Hiyo neno imeandaliwa nani? Waekene ni tuwa moro mobede pap. Hiyo neno imeandaliwa kijana amekaa kwa kiwanja. Mano fundo gige kobila choko. Ambao alisanya vitu vyake akikuja kwa mkutano. Uketo lepe to wetege moko bosayo. Anaweka nguo zake hata na neno zingine. Ukonde ni kaka sole panibe ya soi. Hata anasema nikiweka nguo zangu hata hii wewe nimekuweka. Inadiwe iye pini kodera. Wewe nitakuacha kudera. Kudera hewa setupo. Kudera ndio hii tumefika. Maitoko kumani fundo ne. Hiyo ndio mkutano ambao ulikuwa unakujia. Watu ninge. Neno hii nyuma yangu. Haleluya. Haleluya. Fabadi kama. Hebu nyosha mkono hivi. Hilo neno hili ratego. Usipuna usitimo ngatu birugongea. Rafiki yangu ashabeba mtu anakuja nayo nyuma yangu. Kamano. Yedo anakano hago malo polo neno koyaore. Ampuru marataro tido del bigeno seine vie. Ene mano bedo jadier buchene mongado bekare. Wangeliele kalige komato si bobedo sesine vie. Nigo moro di kukomeka. Nigo domo tamo jifendo. Ugenga madalo sobe. Eno won madalo sobo go. OCHOLA bi. OCHOLA njoo. Na mkalimani mwingine.
Luong kod pak gi loyo bedni. Amina. Shukuru Mungu ambaye ametengeneza nafasi kwa usiku. Somo Luka 13. Kutoka Luka 13. Luka 13. Luka 13. Kinde nogo ne nitie ji manonyise wach jo-Galili ma Pilato noriwo rembgi kod misenginigi. Nowachonegi niya, ugalo ka jo-Yahudigo, jo-Galiligo, ne gin joricho moloyo jo-Galili duto koso? Nikech ne gineno masirani. Akonu niya, oyo, to ka ok uloko chunyu, un duto unulal kamano. Anuoyo, ni e kinde nogo ne nitie ji manonyise wach jo-Yahudi, jo-Galili, ma Pilato noriwo rembgi kod misenginigi. Nowachonegi niya, ugalo ka jo-Galiligo ne gin joricho moloyo jo-Galili duto koso? Nikech ne gineno masirani. Akonu niya, oyo, to ka ok uloko chunyu, un duto unulal kamano. Ibrania 12. Ibrania 12. Matindo 24. Mstari wa 24. Usebiro iri Yesu, jagach mokelo muma manyien, marembe mokir hulo weche mabeyo, moloyo mago mane remb Abil ohulo. Amen. Amen. Afwane Yesu kamano. Atupeperushe Yesu hivi. Chunya ogone Nyasaye erokamano. Moyo wangu unamshukuru Mungu kod otieno masani wa usiku wa leo ma Nyasaye oseloso thuolo ambao Mungu ametengeneza nafasi mondo wabede dalani, ili tukae kwenye hili boma. Nyinga en Samuel. Kwa majina ni Samuel. Turwa waondo. Kwao ni Waondo. Wadak Kanyada Kotidha. Naishi kule Kanyada Kotidha. Yesu nowaru chunya. Yesu akamuokoa moyo. Kajaricho. Akiwa mwenye dhambi. No changa mopong'a gi Roho Maler. Kamponya na kumjaza Roho Mtakatifu. Mane momiyo Nyasaye noriwa gi jowadwagi. Na ndiposa Mungu kaniunganisha na wenzetu. Kendo wago erokamano ne Nyasaye malich. Tena namshukuru Mungu mkuu. Maneno kao rito jotich Nyasaye. Ambaye nimemwona akiwalinda. Hamfadhaishi Mungu, anatambua wanakufa. Kadebe no konyo ji goruma. Angekuwa anasaidia watu kupitia huruma. Doweyo wanikiti wanwa berberie. Angetuacha sababu sisi ni angalau. Todirasia kama ngato dogyo moko dio changi. Aende kule Russia ambaye mtu hawezi akanena, aende akapone. Embo ngeni jogo ni Russia dwato. Tena najua wako kule Russia wanataka kufa. Kendo githo to konyi gi nikecho neno ne gi huruma. Tena anakufa na wasaidi sababu wanawe huruma. Towe biro kani bedo ni Nyasaye neno kaka chandora wangi konya goruma kibiro. Sasa usije hapa ati Mungu naona jinsi nateseka utanisaidia kupitia huruma, umeona jinsi nimekuja. Duo dog na Yesu da Nazareth. Kufu kwa Yesu Mnazareti. Wanyasaye miyalo duaro ng'amoyie. Neno la Mungu linalohubiriwa inataka yule ameamini. To yecho ameamini kabisa. Emo mise beda gi kinda tirito no bokonyi goruma to Nyasaye ungi gi kambi mar jo Red Cross. Na ndiposa umeketi sana ukingojea kuwa Mungu atakusaidia kupitia huruma. Mungu hana kampuni ya Red Cross. Jo Red Cross ema neno ni ji huruma joma pi ywero. Wa Red Cross ndio wana huruma kwa wale ambao
mafuriko yanawapeleka. Gi joma kolera ogoyo gi tuo manyal diema. Na wale ambao kipindupindu imewashika. Ginyalo dhi kanyo ka giwinjo ni nitie chandruok maduong' to gidhi kanyo idara mar sirikal mar Red Cross. Wanaweza enda pale wakisikia hilo na waende pale kama idara ya Red Cross. Sing badi ne Yesu kamae. Inua mkono kwa Yesu. Kendo kikipani biro bede chokruok ka ni nyathi mofuwe kilas ni Nyasaye bokonyi goruma. Tena usidhani umeketi hapa wewe ni mtoto mpumbavu kwenye darasa utawazie kwa Mungu atakusaidia kupitia huruma. Nyasaye konyo ng'ato kuom yie. Mungu anasaidia mtu kupitia imani. Emomiyo ok nyalo wari nikech ni in jaricho ni Nyasaye kineno na huruma te war. Na ndiposa uwezi ukaokoka kwa Mungu ukinionea huruma uweze kuniokoa. Nochiwo Yesu mawuode. Alimtoa Yesu mwanawe. To wach moro chanda kuom Yesu. Na kuna jambo linanisumbua kupitia kwake Yesu. Nogure msalaba Kalvari. Alisulubishwa msalabani Kalvari. To nogure piny mondi. Na alisulubishwa kwanza chini. No ilonyo lewni. Gikuong gure kaen piny. Walimsulubisha kimacho. Osmwal no kogure gimalo. No gikete piny kae. Walimweka chini. Piny ba ni piny kose gure kono ki kamae. Ndiposa wakainua msalaba. Amen. Kae to dong kuliero malo kule. Akabaki ametunikwa kule juu. Nene gimalo. Alikuwa na juu. To gimone ginye. Kile unastahili kujua. Maana winjo kanomi Yesu Nyasaye notimo gi Yesu. Ambaye nahisi kama Mungu alimtendea Yesu. Musumwalo kemano keto Yesu eba. Misumari hailikumweka Yesu msalabani. Wait. Ile uzito. Mari Yesu. Wake Yesu. Nen misungo mapek. Haleluya. Nen misungo. Alikuwa mzungu mzito. Bwana sifiwe. Amen. Okadwa chape. Sitaki kuyumba yumba. Jalo te kwero tudidalo. Kuhubiri ni ngumu mkipenda muende nyumbani. Wafwane Yesu. Kingeni wokiduogo to kombe moko ni chien kucho kiero wuotho bed mondi we yoro iji we okaero ngama chapni chandu ji. Ukirudi keti. Bodon gima no uketo Yesu e msalaba ok nen musumari. Askofu kilichomweka Yesu msalabani siyo misumari. Yesu musumari nyalo yiech to o amal to redre piny buk. Msumari ingeweza toka na anguke chini. Amen. Amen. Musumari no gure lwete kai. Ne gure kore ne gure wiye. Iliwekewa kwenye lwedo koni to gi lwedo koni. kwa mikono huku tena huku. Goro linka mai. Sasa katulia. Musumari no onyap no nyalo yiech. To Yesu biro kama to gore piny buk kendo no nyagore piny marach kabisa. Msumari ingeweza toka na Yesu anguke tena mbaya. Gima no miyo sustain Yesu e msalaba for 3 good hours. Kilichomweka kule msalabani kwa masaa matatu. Sechade kubedo ne oken gurmaro musmual. Kwa masaa matatu halikuwa misumari. Nene hera mane Nyasaye ohero godo piny emomiyo nolinge bau mondo odong kanyo nikech mondo rembi ochwer owar godo joricho. Bali ni upendo Mungu alipenda nao ulimwengu ulimweka pale musmual tango kipimo gi weight mar Yesu. Misumari ni nini ukilinganisha na uzito wake Yesu? No nyalo wuok ka musmual oyiech to biro to gore piny. Gima nomako Yesu ema muma wacho ni nikech Nyasaye nohero piny ahinya kama nochiwo nene hera ema notweyo Yesu kanyo. Ni upendo ndio ulimweka Yesu pale. Kumudogna Yesu ja Nazareth. Yesu Mnazareti. Hera mane Nyasaye oherigo. Upendo Mungu kakupenda nacho. Mondo wadi kati dwanyori marach. Akuokoe ingawaje ulikuwa umechafuka kiasi gani. Ema nokete bau. Ilimweka msalabani. How can hera mar Yesu? Pasipo upendo wa Yesu. How can hera mar Nyasaye manotimo ne piny? Pasipo upendo wa Mungu katendea ulimwengu. Musumwal mane fundi okao to gure godine ok nyal miyo Yesu bede bau. Misumari ambao walichukua na kumsulubisha nao haungemweka kule msalabani. Ketne gigolo tonde. Sababu walitoa kamba. Kadine gitue gitole to wadwat ne tolo tue badeka. Tulu tue bade to tolo tue nungone. Wangemfunga na kamba kwenye mikono tena kwa kiuno. Nodongi musumwal komako mana lwedo koni be kore ne nono obiro kama endi. Ema no suspend Yesu on the cross
was the love of God, Kilichomweka Yesu msalabani ni upendo wake Mungu, not the nails. sio misumari. Kastena musmala chelkone a chelkone ne ogiguro kage biro kama gikore kage biro nena chelkae a chelka gima nyap mokunyal rito Yesu ba usetade. Ilikuwa tu misumari moja huku na moja kule, alikuwa pande zote na haingeweza kumweka pale. Hudo jijo chunya nyisa kamano. Mwana wa jijo moyo unaniambia hivyo. Emo miyotelo kapukugure to watonia nikech Nyasaye nohero piny ahinya. Na ndiposa akatangulia akisema kwa sababu Mungu kapenda ulimwengu jinsi hivyo. Ok nikech mosmwal mag funde, sio misumari ya fundi. Nene hera mar Nyasaye ema nomako Yesu e bawe musalaba. Upendo wa Mungu ukamshika Yesu msalabani. No heri emomiyo noweyo wuode obet secha adek. Naye alikupenda ndiposa kaacha kijana yake kukaa pale masaa 3. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mume nyakakoro wangu timonene kaka winjo mene japuonjo timone. Na ndiposa watashuhudia jinsi mamake mwalimu ameshuhudia. Yesu paki. Yesu asifiwe. Jo wakiwuoyo kuom Yesu kende kamano, Wenzetu kinena msalabani, nyaka gidwar kona machielo mar injili. na lazima watafute pembe lingine la injili. To onge wach Nyasaye nitie. Hamna jambo, Mungu yupo. Wanie dalani nikech wach Nyasaye. Tuko hapa sababu ya neno. Wach Yesu gi musalaba ne ok yot. Neno la Yesu na msalaba haukuwa rahisi. Nomiyo chieng' mane wara ka ne adwaro mondo aluong Yesu to naneno ka richo na neno na taneno musalaba ta piwanga chwir ni karase timo richo mang'eny. Ne ok ane musmala, neno musalaba manogure Yesu. Na ndiposa siku niliokolewa nilikuwa naona msalabani, sikuwa naona dhambi kana zangu. wuok na dhiago chonga to teko ma wach Nyasaye noywaya chien mana kuma bete. Nilipotoka niende nigotike, nguvu za Mungu zikanitoa kule nyuma nilikuwa nimeketi, Chiende zikaniangusha. maricho no wuok noweya. Mapepo mabaya yakatoka kuniacha. So Yesu no chango ngimanga. Yesu akaniponya maisha yangu. Yesu no waro chunya. Yesu akaniokoa roho. Gokinyi ka gong koyuga ne puonjo na Roho Maler gore kuoma. Asubuhi kama gong mwana wa Yuga anafundisha, Roho Mtakatifu akaniangukia. Kaeto Jono kelo na ringo saa 7. Na Yohana akaniletea nyama saa 7. Akone ni an nyaka ne mola poka chamo ringo. Na nikamwambia tangia nizaliwe sijakula nyama. Angi allergy mar ringo gi chak. Ninao allergy ya maziwa na nyama. Juogi machon makanerwa ok cham ringo Ni kuro. makasumba ya kule kwa mjomba hawakuli nyama. Chieng' ne mana chako chame ringo saa 7. Na hiyo siku nikaanza Jumapili. kula nyama saa 7 kama mkutano umeisha Jumapili. Moro ya kako timoga pile to ne ok otimo. Nikadhani nitaumwa tumbo kama huwa inanifanyia kawaida, lakini Nyasaye nitie manotimo na operation machun. Mungu yupo ambaye alinifanyia upasuaji wa moyo. Ndalo moro jo-Galili moko dhi ir Yesu. Jomoko dhi ir Yesu. Kwa wakati mwingine watu wakaenda kwake Yesu. Kagidhi wacho ne Yesu niya. Wakaenda kumwambia. Jo-Galili ni Pilato nokawo jo-Galili moko. alichukua Wagalili wengine, To ruwo rembgi akachanganya damu yao gi gik misango mane gibiro. na vitu za dhabihu ambao walikuja nazo. Ne gidhi timo misengini. Walienda kufanya To Pilato. naye Pilato. Amen. Amen. Pilato nokawo jogo to oruwo gi rembgi to nego gi dichiel. alichukua wale akawachanganya na damu yao kisha akawaua pamoja. Akabiricho jogi ne chal nade ma ruodho piny ema golo oda mondo okaw gik misangigo to orugo rembgi. Sijui dhambi yao ilikaaje mpaka mfalme wa nchi ndiye akatoa amri kuwa damu yao ichukuliwe. Muma mar Kisungu wacho ni and Pilate mingled their blood with the sacrifices. Kwa Kiingereza inasema na Pilato akachukua damu yao na kuchanganya na dhabihu. Amen. Amen. The term mingle, another word, it means to blend. Ni kuchanganya. Amen. Amen. The term mingle, another word means blend. Kuchanganya. Amen. Amen. No, gime blend inyalo kawo lemo tiruogi
machwade gi magiruori. Unaweza hata chukua matunda uyaweke pamoja na kuyachanganya yawe sawa pamoja. Koro kinyal pogo remo cha mar misango to gi remb dhano. Sasa uwezi ukatofautisha damu ya dhabihu na damu ya binadamu. Koro ko wacho ni blend to aparo gimiluongo ni blend amoro maruo juice kama torwe makoro king'iyo to onge wach moro machielo. Na nimekumbuka lile mashini ambao linachanganya na iwe moja, uwezi ukatofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Pilato jogo nobiri Yesu to gitero ne wach ni Yesu. Walienda kwake Yesu na kumpelekea ujumbe. Pare ni Pilato matiyo sani ni ndalo no Pilato pod ngima. Kumbuka Pilato ambaye anafanya kazi sasa na kwa wakati huo ndo ene manentire kom ruoth. Tena alikuwa kwenye kiti cha mfalme. Oge wacho ni ruoth. Wanamwambia mfalme. Pilato nokao rembi jomoko. Pilato alichukua damu ya wengine. Toruogi gik misango mag jogo. Na kachanganya na vitu za dhabihu za wale. Okang'e ni negidwa ni Yesu wach negi nang'o. Sijui walikuwa wana